Angibingelele namhlanje kuseni egameni lika Jesu. Bazalwane siyaqhubeka nesihloko sethu lesikhulu kejake namhlanje sitawungena esihlokweni yaneni lesincane lesithi tinkholo tekweduka. Bazalwane sitawuqala ngenkholo yemahindu. Inkholo yemahindu ina 900 followers la emhlabeni wonke. Banyenti even laseNdiya bakholelwa ke ukuthi kude sihoko wena ungafa nje lamhlabeni uvuka sewungilesinye isilwane noma uvuke sewungilomnye umuntu. Le nkholo bazalwane ikholelwa kakhulu kunakule kubitwa ngokuthi i-incarnation, lo ukuthi umoya wemuntu nakafa awuhambi uyema ulinze kungene dalwe sekungilomnye umntwana noma bekusilwane lo moya waqhamuka soqhamuka seungumuntu noma bewumuntu wasinakafa lo muntu lo moya waqhamuka sewusilwane bayibabekise ngeke ukuthi ke Jesu wayekhona kwasemandulo kepha wase ungena kuMaria wadalwa sekumuntu phaqa. That is incarnation or reincarnation. Bathi na Sathane wayekhona kade kepha umoya wakhe wangena inyokeni, inyoka yaze yakhulumisa eva. They believe in reincarnation. Number 2, inkholo lekhona lenye inkholo ye-Islam lesithi ke ngemasulumane. Sebabonke ke lamhlabeni bangu 1.2 billion lamhlabeni. Banyenti kakhulu bazwane enhlane Africa baningi nasekuma Arabian countries. Bona ke babambe lokuthi Jesu akazange afele bantu, wathi fela yena nje. Azange futhi asabe uNkulunkulu Jesu. Lokhu uyakuthola kuQuran 4 verse 157. Inkolo yesithathu lengawukhuluma ngayo inkolo yemadloti. Bazalwane sebabonke lamhlabeni bangu 1.2 billion balingana nenkolo yemasulumane. Banyanti kakhulu eAfrica, eChina naseJapan. Behluke ngekuthini ke bona bakhulumisa abantu labafile emadloti. Ngigcine ke ngenkolo lethi kude uNkulunkulu kuthiwa i-atheism. Bazalwane sebabonke lamhlabeni bang 610 million bakhonda bazalwane bakholwa ukuthi kude uNkulunkulu. Le nkuluko lena ke bazalwane yinengi eEurope, yinengi eAmerica, yinengi futhi nase-Australia. Bazalwane ukhanza ukuthi benda emafilimu abantu lababulalanako bazalwane egameni lika Jesu bathi kude sihoko, kude Sathane, kude uNkulunkulu, kude nemadimoni. Uyathi bazalwane seke ngithinze nathi ama-examples lamabili kuna inkholo nayo. Ngicale nje mhlambe ngikhulume ngaKarl Marx. Karl Marx wase-Russia ndathi ke e-Asia bazalwane kuze ngibe precise. Karl Marx wayegcizelela ukuthi kude inkholo abezivamise kusebenzisa igama lethi religion is an opium of the people. Religion is an opium of the people. I-religion i-drug nje kwenda umuntu akhohlwe ngako konke lokusemhlabeni, babeke labasemagunyeni badlale imali tenuke nineke nibambeke ukuthi niyakholwa niyekele konke kwasemhlabeni badle ke bona ke abene balandzeli labaningi labakholelwa ema-Marxist kholelwa kule nkholo yakhe. Kepha nako kusegcineni nakafa Karl Marx wabuka through the window wathi surely there is somebody who created all this. Uyathi wakhuluma amagama wase uyafa akhuluma nje amagama kokuthi sapike wapika but nakafa wathi surely there is a God who created everything, all this that I see. Angiphinze ke bazane ngibekise nga-Alexander the Great waseGreece, who was an empire abuse umhlaba wonke. Wakhiphe magama Alexander wathi ngifuna ukuthi nangifa libhokisi lami liphathwe ngema-best doctors of the world, bese number 2 imali yami inyenyetwe ivuthutwe endleleni leya emathuneni, bese number 3 libhokisi lami libobhoboswa ngala nangalana kutolenga lemikhono yami. Bayabuta leni Alexander sene nje uthi Alexander lalelani ngifuna kokuthi nabanabone kokuthi even the best doctors of the world ngeke awubambe umphefumulo. Number 2 ngifuna ukuthi kwateke ukuthi noma ngaba rich kangakanani ngeke imali ikuthengele umphefumulo. Number 3 ngifuna kwateke lokuthi ngadalwa nginje ngagcine ngihambe ngingenalutho. Ngithini mina kulabazalwane? Ngithi mina bazalwane bami waleni emandla etangoma, waleni emandla emadloti, waleni emandla emadimoni, kugwementi washo kugwemeni kwethwala
gwemani kuhamba nigaba emaseshini emabhengelwanyana lo ngawatholi kahle ugweme kuhamba nigabana netihle buhlalo bazalwane lokho ngikuthatha kuHezekiel 13 verse number 18 ngifuna ukuthinza nje Hezekiel njengoba sengimthinzile lapha ku chapter 47 verse 12 uthi ihlahla niyawutidla diyawunithela tithelo nidle letithelo nje nijabule usikepha emacembe aleto tihlahla niyawutelapha ngathi ngalamanye amagama kutelapha ngesihlahla akusiso sono akusilo licala lalokufike kube licala khona kungalesikhathi sekutawu involve emadloti sotokulanza endumbeni sotokulanza etangomeni etinyangeni that is when it begins to be a sin uma umuntu wami sigulane sami sinashukela uphakeme shukela akusiso sono kimi emacembe marekwati ngihambe ngisibilisele ngimnathise wehle shukela ubuye phasi umuntu aphinze aphile again akusiso sono because ngithi tsatsele mina as you did during the COVID-19 era nihamba nikha indlula mithi nifuthe ngayo bekungasiso sono but once wakulanza kulaba bemadloti it becomes a sin and kuqabanise noNkulunkulu busisekani bazalwane amen.